silulizandla sibafihlele lesikhathi sanamhlanje. Now uma ebusisa amadodana akhe uJoseph, uJakob, abone uJoseph ukuthi angeke kufuneke ukuthi ibusiso zisale nami kuphela, abesebiza amadodana akhe uJoseph amagama. Yes, uJoseph abiza amadodana akhe awalethe kuJakob. Amagama labafana bathi mkhulu, futhi kade angababizanga umkhulu, kade abiza amadodana. Kusho ukuthi ubaba obonile ukuthi le ibusiso kufanele ziye nakubantwana babo. Sanibonani. Indaba isuka lapho-ke uma esebaletha labafana. Ngibambele lithi iBhayibheli oqala uJoseph wambeka ngapha Manasseh lo omunye wambeka ngapha emqondanisa nesandla sokhohlo uEphraim eqonde uJoseph ukuthi umkhuleko kaJakobi ube lula nakaphamisa izandla esokunene asibekela, lesi sokhohlo asibekela kulomncane. Ukuhlela kwakhe kwaphambana nokuhlela kukaJakob. Simanga sendaba yebazalwane bese ngihlala phansi. Methandaza uJakob uthatha lesandla kufanele sibela usibeka la. Leso kufanele sibela usibeka ngapha. Waqhubeka wathandaza kodwa izandla ziphambene. Daba lwethu nje lulapho. Mthandazo wona waqhubeka qedela kodwa izandla. Ngiyababona labafana kanye noJakob beqimezile. Umuntu waba nestress ubaba wabo. Ngiyabonakala wayengaqimezanga yena. Tshela umakhelwane uboqimeza enkonzweni. Simanga lesi. Umkhuleko waqhubeka kodwa izandla qedela. Mangabe isikhathi benginaso ngiqhubeka ukushumayela ngalolu daba, bengizoshumayela kamnandi mangabe khona amabhakaniya lapho. Thule bandleni. iBhayibheli ubaba wakhe wa-Anisorwa labafana wabona ukuthi lokuthandaza uyaqhubeka, kodwa qedela izandla. Ungakhohlwa. Uhlushwa ukuthi izibulo lakhe leli. Njengoba kuyizibulo lakhe, wamthi nakamthola wamnika igama wathi Manasseh, ethi
uNkulunkulu ungenze ngakho yiko konke ukuhlushwa kwami ngihlushwa abafowethu ngamama kama ukuvela kukaManasseh ulethe imvuselelo kwasusa amagqubu ngoba nasebandleni kufanele kuhambe nzo kube khona imvuselelo la kuzovela khona aboManasseh abantu bathi bexabene bodwa ebandleni kodwa nababona imiphefumulo engenayo wonke umuntu uyamfuna umuntu omushatha ke umlethe ngapha kimi uNkulunkulu ngenze ngakhohlwa bangihluphile abafowethu kodwa namhlanje ngikhohliwe naku sengibuke lo umethola lo wakhuluma amazwi wathi u-Ephraim ke lo uNkulunkulu ungenze nganda ezweni engihlushwe kulo bangihluphe khona la futhi senganda khona la uyahlupha umuntu othi ehlushwa la ayokwanda eHeidelberg erathanda uzwe ngabaserathanda bathi hey ufikile umuntu wakini kuyavutha nini animaze vutha uvutha le uamen ushone phi ke ake uthi isandla wonderful day oh is the wonderful day wonderful day waqhubeka umthandazo kodwa izandla ithi iBhayibheli lo baba lo uba kaCimezi yena nakuCinyezi walungisa izandla zikaJakob lungisa athi hayi akube kanje hayi baba lona izibulo lesasizela ngimangazwa impendulo kaJakob uthi ngiyazi ndodana ngiyazi kodwa la ekhaya sekwabashi amagama uJakob uqonda ukuthi akukali manje wawukuphi Joseph ukhokho Abraham kufika indlala la bathi akayogogobala eGibhithe wehlela eGibhithe balekela indlala mefika eGibhithe watshela unkosikazi wakhe ungathi unkosikazi yami umuhle kakhulu bazangibulala la ekhaya waqala kwa-Abraham
ngiyacabanga nje awucabange nje inkosi yasendaweni yaze yathatha usana yayongena naye endlini ulelwa kodwa Jesu ulelwa Abraham inkosikazi azi kahle ukuthi awu ye Jesu sizamine nje angazi noma ukholo noma yini wesifuni boke ningitshele nami kodwa hey ukholo lunzima lolu kuthi ngalala ubuthongo nje unkosikazi awu kodwa simakade kodwa into eyenzeka sanibonana nale nkosi yathi sayilungiselela ithi jabula mphimbo uzogwinya wafika usimakade jendo mkamuntu buyisela umkamuntu yini into engimithanda ngomuntu ongakholwa uNkulunkulu ukhuluma kanye avele enze lokhu uNkulunkulu akusho sixakwe abazalwane asebakujwayele ukukhuluma kwakhe ngamuntu mbolo inkosi yale ndawo ithatha ijazi nabe ayinalo ivusa lo super ready kangaka abantu unkosikazi womuntu yambona ngamehlo enqondo nje wenzo umhedeni asibeke kanjalo eqhuba umzalwane emuse eqinisweni uma sekonakele njengoba konakala seniyocorrectwa na abantu abangakholwa benimukise eqinisweni akafika kwaAbraham yini ngikhohlisa ufuna ukungishayisa ngoNkulunkulu thatha umkakho wamnika nezipho neinkomo nezimvu wathi ungasahlali la uma uhambe akamnikanga inkomo nezimvu konke wamnika ekugcineni noHagar bona eMiddle East kunje indaba Hagar layikhaya Joseph wena ungalungisa izandla zami uma sizalwa thina lesingamawele mina ngaphuma emuva Jacob lo mfowethu waphuma phambili mubabe sefuna ukuhamba emhlabeni wathi mangayowenzela isilovela umfowethu omlandela inyamazana esikhathi ayele umama la ekhaya wafaka lo wamfaka izinto la wamfaka impahla zalo wale wathi solithole masinya kangaka sondela ke ngikuzwe wamthinta wathi hey izandla ezasentabeni kodwa izwi elayila ijardini ngoba la ekhaya qedela Joseph wena walungisa izandla zami ngike ngakuzilela bathi ufile Nkosi baze baletha ingubo yakho igcwele igazi ngazila naku uyaphila la ekhaya
ezulwini simakade ngiyambona uJesu ebona le ndoda yenza nje ngiyambona uJesu ephakathi etshela uyise hlanzana ngize emhlabeni ngizolala phezu kwalokuphambana ngizozela abantu impilo yabo njengoba sibuye ephasikeni nje sibuye kwindaba lapho khona indoda zathi izinto zinje yalala phezu kokuphambana kwaphakanyisa isiphambano yathi it is finished. It is finished. Mntanam, akunandaba ukuthi njengoba ukhula nje awumazi nobaba wakho ngoba la ekhaya izinto qedela nesibongo sakho abantu uhamba nje awunasibongo uhamba nje awunasibongo awuzazi ukuthi wakabani nabantu sebaze bakutshela bathi into zakho azilungi njengoba vele ufuna ukuyibulala kodwa namhlanje ngicela ukuzothandaza nawe nje ungazibulala yabona njengoba kuphambene kanje biza le nkosi ethanda ukuphambana kwezi biza le nkosi yasesiphambanweni iyavama ukufika izinto ziphambene hayi mina ngisho kweyami impilo the 10th of January 1959 izinto zayiphambene ngingaka nje wesibuka ngimazi nobaba ukuthi wayebhekephi mama wathi eqeda kungithola nje kungakapheli ne2 weeks wehla wayongilahla esidalela wakhuphuka wazohlala la eGoli ngakhuliswa ugogo wanginika amagama wabuka mina nje ugogo ngalelo langa kwakusiphuka ihlahla kunetornado kuphephuka izindlu ugogo wabuka umoya wabheka mina wathi ufikile umoyeni igama lami lamampela lelo angifuni kudlalwe ngalo ngoba njengoba sengikholwa yonke eminye imimoya wenzo ezaphezu kwami ayisenamandla ngoba ngazalwa ngezikhathi zemimoya la ekhaya ngiyacela mntanami noma ngabe uyoshada ungakufihli ukuphambana kwakho ungathi uyintombi kanti ushaya nga4 Indo Toronto kanti ushaya nga4 Indo kanti ushaya nga4 Indo tshela lo bhuti ufuna ukuthatha mina uyangazi mina before uzongithatha asikhulume ngale 5 yami ukuthi sizoyenza njani le 5 ngabafihla abantwana mntanami aveze nangabe kuthatha akakuthatha abantwana bekhona ngoba vele impilo qedela yabona ke
bengithi nangikhuluma bengisho khona la e-church. Tshela abantu abasha ukuthi nangabe impilo ikushayile uzwa ukuthi manje kwangazathi akusalungi musuzama ukuzibulala esikhathi uthi ukuthele kakhulu hambe esaluni hamba ufake ikhanda lungisa i-hairstyle yakho ithi nayifika phezulu ungathi ichitha amanzi esikhathi izinto zikushaya faka leliya roko lakanokusho uthi ungalifaka bese umhlaba uyawudedela mntanami ngalelo langa ubadose nabo Kaizer Chiefs laba bese ushaya ihili uthi ungaqeda ushaya ihili uthola ibag emesha nehili lakho bese uyanyathela nangabe indlu yasemakhaya eRondaville into engahageki nje thola le band eline-chester enkulu ifika ifune ngebhande nawe ithola phasi kwamabele opha khona lapho khona lapho lalela mntanami lalela ungahamba ungathi ucela uxolo kusathane lithi iBhayibheli let no one despise thy youth akungabikho umuntu odelela ubusha bakho dadlaza mntanami esikhathi wenza njalo usathane uyabona ukuthi enzani angithi ngimshaye kangaka enze nje ungakulesi lokuphambana shona kule nkosi yasesiphambane yona ekwazi ukuhlelemba indlela ezimagebhugebhu zithi zimagebhugebhu uyibone ziphakama wonke ama-potholes aphakanyiswa nguye abeseqondisa into ezingaqondanga ale umuntu ebekade nimazi uthi lo siyamazi lo bekade nje nize nimusho nithi bekanje anje kodwa athi angathola uJesu athi I'm a new creation. Mhlawumbe nje bakhuluma nje cela ukhulume iqiniso phambi kwaNkulunkulu Baba Kuphambene kodwa ngicela ukuthi ngingabanjwa ipast yami mina namhlanje yaphambili yabona nawaphuma ubheka imoto zonke lezi ezibakile ibuko zintathu 1 la 2 3 ushayela lokathi kwa inkinga yazo le ibuko zontathu zibheke la uphuma khona phela asikho isibuko esibheka la uyakhona usathana unjalo empilweni ufuna ukukutshengisa amaphutha akho ayizona ngitshele ukuthi ngiyazi sengidlulile lapho ngiyaphambi nami mama wangishiya njengoba bengintshela nje gogo wabuka mina wabheka umoya wathi ufikile umoyeni futhi umama wangibeka ngeyi-16 kuDisemba gogo waphinde wabheka ikhalenda 16 ibovu waphinde wabheka mina
But ufikile udingane. Ngamalama amambela lawo. Akhula ngifuna ukuya esikolweni. 7 years ngifuna ukuya esikolweni kuthiwa imali ayikho. 8 years imali ayikho. 9 years imali ayikho. Kodwa nase ngibabona abantwana bembethe inhliziyo yami ilimala. Ngisithanda isikole. 10 years imali ayikho. Wathi nakuthi 11 years thatha ibhuluko ngabhlukela nje. Alingesimnyama nakahle ihembe lakhona liyinayiloni epinki nyana. Ngafaka angimukuswanga mina esikolweni ngalandela abantwana nje. Anangifika esikolweni bathi kubhaliswa la. Aya kulothisha wangibuza bani igama lakho moyeni. Thelinye ngathi udingana. Wathi lokholwa kwakusaseyinto enkulu ngaleso sikhathi. A Christian name. Elokholwa ngathi naloku abanganginika ngalona ekhaya. Ngiyakhumbula ethi buyele ekhaya. Hamba ufuna igama lokholwa. Ajika nangifika egeyitini ngingena ekhaya nangu ugogo ephuma endlwaneni etoilet iphela. Wathi nakabona mina ngingena wathi ufunani ke wena ngalesikhathi. Isikolo singakaphumi ngamangalo ukuthi ungithethisela noba ngiziyele phela la. Bafuna igama lakho. Wathi batshelile ukuthi umoyeni yebo udingane yebo bafuna lokholwa. Wayesethi jika khona lapho. Hamba batshela ukuthi unguSimoni. Into engenza ngalithandi weWalter legama. Anikwe igama ngimile nje egeyitini. Hamba batshela ukuthi unguSimoni. Akuhlalwanga phasi. Ndiyafike ngikhube kakhulu Sihlophe wanginika igama ebuye etoilet engakagezi nezandla. Fika lapha esikolweni thisha ngamnikeza wonke lamagama amathathu. Nayi into yangilimaza ngacishe ngaphuma esikolweni. Uthayimisa bonke abothisha. Akangibizi nangelodwa lalamagama uthisha. Akabiza mina phela yimi cabanga phakathi kwalabantwana yimi engangimude yedwa. Akabiza mina wena nhloko enkulu. Cabanga phakathi kwamoyeni. Udingana. uSimon usafaka unhloko enkulu na. Ngalima. Kwaba khona into ethi bofunane. Bonke abantwana balethwe bazali wena ulethwe ubani. Kodwa namhlanje ngiyamanga. Sengena la kuthiwa kungenwa khona. Namhlanje ngiyamangala. Uthi lento ezinganagama uJob kazenze zimusha. Masibulale mntana. uNkulunkulu asiza mina nawe ngosiza. Sivala amehlo sikhuleke. Kuphambene ngazi kahle mntana kuphambene. Phambene. Kodwa namhlanje ake uze kule Nkosi. Asesiphambanweni. Funa nje umuntu omusha namhlanje othi ngifundise ithandaza nami. Phambene empilweni yami. Ela kuleyo ndawo kuyo, phakama isandla sakho sicela ukuthandaza nawe. Kuleyo ndawo kuyo, uNkulunkulu akubusise sisulale inyembe zakho ungasakhali mntana. Wayifaka inhlanhla ekhaya. Laphila ikhaya lakini. Uphambene, awu Nkosi yami nangomunye esephambili. Nangomunye usesifikele. Basakhali nawe. Ngenxa yakhe ngicela bonke labaphamisa izandla phuma lapha.
waphamisa zombili lapha emva woza lapha ngaphambili cela uphambene uphambene kodwa ikhona le nkosi yasesiphambanweni noma kuphambene kangaka the man Christ Jesus shaya kubeka ushaya izandla namba bengena kubeka ushaya izandla aha how great thou art bano njengawe ubani ofaniswa nawe yabona nje ubumelana awu nabo abaseza bashayela izandla kuphambene masakhali insizwa masakhali nakukhali umuntu wesilisa kusho ukuthi kuphambene cela ungenzele nje namhlanje cela ungenzele nje thandaza njobula xolela bonke labantu abakulimaza bese uthi Nkosi Jesu ungene enhlizweni yami khuleke nomkhuleko namhlanje ungigcine baba ungigcine bese kuthi bonke izitha zami bangafi bengakaboni uJehova engiphakamisa woza sheme napa sebefikile egameni likaJesu sizobakhulekela ngegama likaJesu buya sheme thank you Holy Spirit yatekima yakakawe tshwanetse liboko tshwanetse dithusi kimang yakakawe thank you Holy Spirit Nkosi uJesu sithanda ukubonga baba izwi lakhe linamandla izwi lakhe lisuthisa umphefumulo kuphambene mntana sekhaya kuphambene empilweni zethu kuphambene kodwa sesibonga nje uJehova ukuthi unathi namhlanje mlaleli weYouTube cela ungakhohlwa ukusubscribe ulandele le channel for more videos inamandla intshumayelo madoda ngifisa ngathi kube yinde sizwe more ngegama likaJesu siyabonga until next time